ti bai ule tun chu ma hianin lesson plan dan kan zir ho do na hindi teacher ta na ni do na lesson plan ni thil har sa ani lova amai ro chu ulu ka ngai em mai ani kan zir lai kan thil zir tir a hlo thin le thin lo kha khata khar ai ngata ai ngat thui po ni lawin khata khar ai ngata ni mo ai ngat moi ani chu wang chuanin kan ulu ka ngai em ani amai ro chu hu phur tur e ro chu om lo hei tu naka screen na lang ang han blank paper mo lekha puan rin lo kha leita ila ti chuanin kha lekha phe khemi full skep mo A4 size anga ti lo hian hat chu lo bo thlau theita nakina en let le du te po khom theita akum le atan te po khanin kan lo du theita ni chu wang chuanin lekha puan rin lo hemi register ang kha mo ase de wang kha khatyang kha leita ila chumia chuanin khami a chapter in dot khan khatyang khan plan ta ila nakin zela tan pukhan en let tan pokhan a thadon ta ni chuan kan en how don anga hei kan lesson plan tur kha engtik ni mi tur nge ti kha lesson plan for the date kan tianga heta hian mo ani tur kha kan ziak don ta ni chunga hian mo ani tur kha hei ka cursor hei sen hi kan hu thenga khami ta hian date kan ziak anga engtik mi ni tur engtik ni ami tur nge ti kha kha apoi modon lu tu engtik ni a khan nge kan zirtir ti kha enlet angai vele chin kan chat kha this one vishay ni ta ni eng subject nge mo hindi teacher kan ni a hindi teach kan ni chuan hindi chuan in hei subject po kha ni mai ta hindi ani ta a mo vishay subject ti na ya chuan vishay topic ti na po ni ti chuan mase subject ti na tang khan mang boka chuan shirshak aron om ta ni shirshak chu topic ti na niam name of chapter kami engzir lai tak nge eng lesson tak nge kan bazir tir tur kha mo chapter 1 nge chapter 1 ni chuan enge admin kha zir lai kha mo chuan tahan kan ja kang mo hey name of chapter ka ti khi ti chuan anhai kaksha nia kaksha kha eng class nge kan zir tir tur kha pol eng zat nge kan zir tir tur te kha mo ti khan kan jak don ta ni kan soi thaliang date mo eng tik ni zir tir tur nge subject hindi mo shirshak tia khan kan chapter zirtir tur tak ming kha kan da don ani kaksha tia han eng class nge kan zirtir tur te kha katyang khan mo kan da don ta ni ti chuanin hei amma sabera han pach ka vishay vastu hei kan wachet tladan tur ani lawanya kan wachet tladan tur in dot khachu khuta anwai khwan karon soyanga ama ero chu hei po hi kan ti ma sak ber tur chu ani thauna ngin kan zia tur mo kan lesson plan kan zam sak ber tur kha ani ta ni pach ka vishay vastu zirlai bu chung thu atlang pui mo chu theme of the lesson tin karon zia ka soi hon na in kan da boka hei a soi hon na ani soi hon na hian zirlai chung zong kha soi ngal vek lau tur ngai no man ti le deal chu taka zirlai in zirtir tak puna an ngai thak tui mo tui taka deal chu taka an ngai thak theinan ri rupe taka an ngai thak theinan zone chop chwa dan te kha thiam tur ni hela hi apoi mo lutuk hi apoi mo lai berti la kan soi swal lawa mo voina chumi chu kan zir do na kan tia kan soi kuit tek chuan zirlai bu ka han chiaranga achung thu kan han chiaranga an ngai sak to don lo no pangkhan chumi ni wang chuanin hela hi apoi mo lu tu kan mo kan soi hongang mas atok chawin zirlai bu chung lu an sak na tur khopin mo khatiang ang purna siam sak na atan mo purna siam sak tok na atan chau hela hi zirlai kha kan soi hong do la ni su mo ti chon aduta sahayak samagri ta hianin kha zirlai kha chapter zirtir na atana mo in man roman an sha fa theina atana eging man ronge in man ti khata hian tar lan turan ta ni lo thei lo kan tar lan tur chu hei karon zaka abak hei po hi ni thei heng bak po hi ani thei an sha fa theina ta na man ro emo mo zirlai bu chunga mi bak kha engen yang kan run lang bel the ang kan tar lang thei ve kan ta hian pathya pustak ania textbook hei chu lo thei la bin kan mang nge ta chitranya picture mo alem kha abu chung ape khalo fia tok lo thei ta khoyamami khoi emo ami fia deu kha kan lo print out ta kan on ken chwa kha kan zia ka chon shampach blackboard hei whiteboard kan mang to sia tia in ngai to boy ngai lo shampach kha ani vek keni pon blackboard var te kan ti hi mo whiteboard khatyang to kha shampach ani vek hindia chon mo riana
nakina cham dang te anron pe thar te ni la chon shampat la ti thei be kani chon chok te marker te khang kha zirlai min pui tur ta na mo kan man ro man vek kha ne kan tar lang thei ti chuan adota chuan pach ka uddeshya mo uddeshya kan ti chuan in zirlai na atum ka khani mo hei hi eng chapter nge kan zirtir khami azir khan a in anglo theya khita soibon na mo pach ka vishay vastu ang chakena sabera mi ang chakyan eng zirlai nge kan zirtir what meaning mo nge parts of the body tak sabung sang ning khange kan zirtira nge kavita nge kan zirtira kahani nge kan zirtir khami azir khan mo heta enge nang part ka uddeshya po hi adang theni so wangchon karonda laba hei hi achul ni chon video lepeka te po karon ronda ka tumanga mo ti chon entina thumal har no pangti zirtir ti te po khani theka ka hindi khan kan chak mayanga ti chon adot le chon adhyapan vidhi hei apoi mo ta ber pakhat lai le chu anitani kan zirtir dan teaching method mo eng method nge kan man ti kha ta han kan jak don ta ni chu hei taka hi classroom chunga kan vache tlat dan tur indot taka chu anita ni chu tai taka hi mo pakhat na part ka sangchipt parichay de na sangchipt chu hei detail toy fel taka mo parichay chu ama saber kan ti tur chu part kha lesson na kha sangchipt parichay toy fel takin a introduction a soi hon na a khu hon na kan neyang kan hon fai vek chon a chung kha no pangin zir chak to don lo chu bain atok chawa soi kha kan zirangai ni chu mo apoi mo lutuk no pangin ani chon uluk takin ngai thate ang anti thei tur khan mo uluk takin helaya sangchip parichay hi nei angai ani chu no pangma khan kha zirla kha alo ngai nom lutuk lo po ani thei mo ma silangin kan soi chwa dan zir khan sa te khan an ngai thla thei ni chu kha zirtir tu khan kan thiam ngai ve ni chu पनीना सही उच्चारण के साथ पाठ का सस्वर वाचन करना तथा छात्रों को उसे ध्यान पूर्वक सुनने को कहना सो सही उच्चारण ही अपोय मोलु तुको kan lamdan kha azau noi lu tuk chuan no pang hau khanin an ngai sang thei don lo chu wai thei pa to pin kan lamdan te po kha kan ti tlema kan ti standard be ngai सही उच्चारण लमरिक dan dik tak के साथ nen पाठ का सस्वर वाचन करना mo khami zirlai kha saswar ka tichon ari achiar ari in no pangma lamrik dan dik takin kan chiaranga तथा tin छात्रों को उसे ध्यान पूर्वक सुनने को कहना ध्यान पूर्वक मुनथु takin uluk takin tinanita no panghe na kan uluk takin ngunthuk taka ngai thatura ti bok kha kan na ani chu mo uluk taka dik taka kan chiar pa khan aria kan chiar pa khan no panghe na uluk takin lo ngai thang cheu ka zo don cheu nia in chiar ve don ania ti ang ti wa an ma ni mo an ngai thak uluk theina turata na bawro kan siam thiam be kha ngai ni chu pathumna chon पाठ का सरल भाषा में अनुवाद करना hei apoi mo le ta kha zirla ya kha abu chunga a in zia dana kha chu ha in chars chwa sak to ta ansha thiam thei tura chongkam tluang tlam le bol mang simple zo ka translate sak anuvad mo translate in le lin sak kha angai tan mizo chong mo mizo no pang kha kan zer tir tur ani tlang puya phang kha mizo chong nge ya enge nya ansha thiam thei tura translate sak kha adot lia chon pa thum na kan ti tu pan tan पलीना चन महत्वपूर्ण वाक्यों और शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण तीजो इंपॉर्टेंट पोई मोदिना न्या सेंटेंस पोई मोले थुमल पोई मोदे उबी का चयन करना सेलेक्ट वथन स्वा खा मो थन स्वा ओमजा शिल्फिया ओमजा ज्यातिर ते पोखा न्यांग चो होमवर्क ताना हे मी ओमजा का ज्यातिर से उही रोंथियाम राउ ती ते पोखा न्यांग चो तिरो चोन पंगाना चोन पाठ से जो सीख मिलता है उसे छात्रों से पूछना तथा समझाना सीख दिखा zirlai a moral of the lesson kan ti chinang ka chu zirlai tang kha chapter tang kha no pang nge zir chwa turin nei tak le kan han tianga an soi sap panga an soi diklo po ni thei ta khan samjhana ti he to pa ka ja hi mo kan shilfi azuyang an soi kha diklo pon adik lutuka ti chuanin kan zirlai na azir min zir chwa ti atum taka chu kan tianga
adik lau vati sakul te kha an zak thina an down chin o athalu tuk insan na kha ti in adik zo kha kan soi zo mang ti kha adik zo chu ti po ngai chong lo o insan na kha athalu tuke ti chuan kan zir lai na min zir tir chwa atu ma chu ani kan tianga ka han soi non tir velanga enge dik zo chon she mai don ani ti chuanin hemi lesson plan karon siama hi enge nyang kavita nge in zirtir don kahani nge khami azir khan adanglam theya tin hemi pia lama po hian lesson plan plan dan khadang dang om the amai ro chu atlang pui thuata na kan man tlang lon the turang chi tla karon buat sai ni ti sor atop bera apekshit parinam antani chu zir chwa tura be sei tirani chu expected result karon ti chu ही पे से तूर अनितानी छात्र पाठ का मूल भाव समझेंगे मूल भाव खा कंजरलाई खा चैप्टर बी किना अको तुम तक अमूल भाव अरन सक तुम तक खा नौ पगिन छठिया मंगा तथा तीन पाठ से जो सीखने को मिलता है हाजिर लाई टंगा अंजिर थे खा उसे सीख कर जिर स्वाकिन वास्तविक जिंदगी में प्रयोग कर सकेंगे वास्तविक जिंदगी अन्नुन तक अन्नी तिन्नुन अन डेली लाइफ तक खान अन मंगचवाक थे दोननी तिका बेसै चु अनितानी चु बेसै बेरी ngot kha ani lawa khami ka tak an apply thiam do nem ti kha zirtir tu ko ta ai tani science kan zirtir ni emo tin he hindi po thon thu zirtir tha tak nei te ka ti angkha tin a hindi tong shim po kha anni tinuna thil dora thil baleina atan te vai thir cha zor lo biak na atan te phaya chung te shwai na atan te an mam chuak the tak em ti kha kan mo phorna anita chu base anita ni chu no pang te kha engen yang Hindi chong anita a subject hi language anita literature anita chu wang chuan Hindi kha atak thiam thei tur khan no pang kha kan buat sayem ti kha atak anni tin nu na pang chok thei tura atopa base an ni kan base kan tong pong base ngot tur ani lawa khami base tur le mang tak thei tur khan anni tin zir lai kha thon thu ani emo kavita ani emo engen yang shabdon ka अर्थ ani emo kaka atak mang thei turin kan buat sai turani chapter cover pui zung ngot kha anilau dinani chu kha anita kan zir lai chu ka soyang khan lesson plan dan style dang te po om thei amai ra chu hetlang lo na ni ti chuanin kavita engtang nge plan tur kahani engtin nge plan tur khatyang te po kha atula ni chuanin alepeka ron chop chwa ka tumanga ton jumatan chuan heti zong hini sela video lepeka kai mole theu don nya